أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Washiliziwanzani kao ni udunga matangazo ya hele daho la Tropique FM, la station du soleil Ntosa, na salamu do za hanyu ze rehma za Mwenyezi Mungu na zimwendeleni. Leo mfumraru tarehe mongomiraru ya Mars mwezi 2026 amini uka siumwa biani kakozi johuja zijouka ya sirini kuzijo tata ya sojo kadhahir eze mikro za Tropique FM ngazi pepe hao hunu inate de la République ya Singani borso hanza rambe mani maini asihazi hauhusi shiwari hauhadilenge bidiuri mmikeni ze haki za kibinadamu gamrengweshwa bahashinu lamine sitinku ya habari za Komoro Chaîne libre de Komoro Komoro Info nimoniseni hadis mashuhur Badzima na Madame Ahmed Di Kero Paris, Grand Notable Abdallah Ali Najim, Grand Notable Ali Mbaye Bordeaux, Grand Notable Abdallah Madi Ikoni Lyon, Mama Ilma Paris Tinama Amada Swali Paris, Madame Docteur Dada Marseille, Rimikeni Zehaki za kibinadamu Badzima na Grand Notable Souleri Saint-Ferrol. Mada yanyansi banu mada mbili haba hanga mrongo kihazi ya mtangazaji uliobonchijua haruma vacances haruma et actualité ya husu le 20 mars 2026 ezajiri haruma msiri mtukufu wa Singani haruma et actualité ilio imade ya handa ninge unoni sawa hena mnainu ngamdhibiti nionese lejera la hambu wazee wa miji hukaya mke makini msikubali mmanisiwa hasibabu parti emiji ya hatu na ike ha hujua he amani na hustehi wanduikao do waritendea na hustehi wanduikao do ajoko huja warenge daulainu wao hauke daulainu nge hisao ngabajo uja wandoachi harumansi vohuka opoza harumansi vohuka daula madhamana wao ngeanzo wahishimla harume miji ya hatu yode made ya handani njoho nisa izo ikao nazi parisa usikwale wainu hamutaswar ye baina ya he parti certes ne coordination ya hambu emada ya bili gamjo jitekeleza ni moniseni divers zijouka très costaud wazee wa hatu wa hemiji makadru wa hemiji ikawa haini shesiwa sha hambu shinu ngisho na parti haini mrungu figiri haruma parti muono ukaya makandida wenji wajitekeleza haruma ze voti zabira za madepite wana wa hambu yabo shinu isiwa na ufereshea ema jeune wai hambu e deklarasyon waifanya tihale banu haushemeleze amani na utukufu watendelwa ne kandida wa hatu mwananyasi yapo haruma mji mtukufu wa Mbambanimu mji wao e deklarasyon ikao ndio yaifanya daine majeni wa hambu ikao ngwa ukinyume neezi shawashemezizia amani ya henti ne miji ya hatu nga muunganyo ni mwaniseni watukufu ya conference de presse yafanywa na coordination ya Ihambu wa mjini Mbambani e conference ila ke jajuliziwa wa mji mtukufu wa Mbambani sawa no mzo
wahe mwana wahemu wahe daula wahe SG chef du gouvernement son excellence Nour El Fatih humjini sigani ejumarakanio maone zajiri razi laani ratabia emajafamu ya hatu hason sipi mtukufu wa mbambani ngamu mikoni ya hadibanu ukovahanna duga SRC yinu parti ya hemu wahe daula ubahanna dunga SRC ya singani zetambu kao wazitaha wazijimlise hau wazitaha wafikiri kangwa renda ondo ama zijazi zihundi hana kaya ngabo wakati ukamwanadamu ujo ukana foli na ujikaza nsina huwa banafasi banabala ngamjonjia nifanye ze investigation za hangu nimwambie ni bwa Komor haukayode hazi ya ujuliza wando haruma matangazo ya kibinadamu ni wakati rilo nuonu haubadili mwendo haukaya baadhi ya hao ya hoa na wahe sheisi wa shahambu wahe parti serse wabalia Nuru El Fatih hanrabo kwa tumwambia kweli lazima ridenose banu rimoniseni hizo kao ndizo zembio rizendauka ndasi haundai ngamwekeza wayansi ya hambu ike haruma amani na utulivu mfanye siasa hanyu habo mahimila daula haki ya hanyu shamdo kubali ukaya maudu ngani maudu kamna ukaya ngabajo jawandwaji jo wabira abo babira ma generali babira ma komanda babira ma guverneri babira haruma sheiswa shambu shinu ketubidi mwanadamu atojihafilisha na hufanya nrabo na ani wazungu amba ani miton ani créer un accident ike ani za kimito ili ni hundane na pato hautike ani via hangu na bine fami ntie wakazi haruma balbala biiznillah zeno goizwe Tropique FM ngarjo wananizo to sa na salam na udovulia bonti na uvulie bonti ngari mwamioni banu watukufu ile jera la hambu wazee wa hemiji ritimanisiwa asibabu de parti serse ya ulio harme parti serse na amini mji mtukufu wa Mbambani koja juliziwa ya conference de presse yafanywa na coordination ofoma mji warenge ahadi baadhi ya wazee baadhi ya mzee afanya ujuliza wazee wa Mbambani watukufu wazee wa amani na utulivu na umakinifu ukaya almuradi ritirendwa jasingani juzi ukakoja julizi ukaya Nuru El Fatih chef du gouvernement ngujo singani bahi osikwa maudu nga babalo anruja hunu ya babatike mzee ujo tekeleza haruma omwendo huo bakarja juliziwa risujarirendwa jasingani wazee watukufu wao nabala wala wanduka wahimilia parti serse izo riziparisa na nyinyi hauwewe haini mrikao ngo amini matangazo yanu wa ushahidi ga muhonti tikaanza njenlekeze banu nimwambie nuka mingoni mwaze erreur zibiti wao ni baadhi ya wanasjana wahe emiji ya hatu harume hambu wati yao ya daula inutash na mwana wa Colonel Azali Athman Nuru El Fatih kajadu azmia ndogo hamadiyo shawandu ikawa mzingiza wabala fijo na hayasa ngwanzao watie pupa waminye kamaudu Fatihu kana ukarais maudu wanruanu kana uwaona maude majenianu kwa joka usia mrumraji wa mpage namna inu abo lazima batu siriwa riwa kale riwambie ukaya ngasibanu nasinga sina experience ya matangazo ngasina experience ya hunjia sikarjahana janibu karjahana mji sha si makini shani wanruwa hambuka msimani siwa omjwa Mbambani kwa jajulizwa katu na warengeza nzima za hauka hainis johuja wajo urenga karari sawa no mji mtukufu wa singani ukangwa wajo urenga karari za hoandu ikao wafanya watie
muharbati hawatia wafanya ukele wenu esingani jiji hunde haruma tabu na laana bonze. Bien sûr kinga bwa jibiwa, bien sûr kinga bwa tu jibiwa yede namna yabo karna ujua watu bate mihono ngarjo njia rifanye haini dahuzo la uhisimu yensi inu au kainunti hambu ngarjo monisani. Wazee wangu wa mji mtukufu wa Singani, wazee wangu wa hensi ya hambu kabati mrumbaba msingani ya jua homjo ha Nuru El Fatihu juzi kabati mrumbaba haumna ijana ya tangawiyi mtikubali muhadalwa kwa mrumbaba shaizinu mikmaki kwa mrumbaba kwa mrunzaze ya tangawiyi ukahari ya minye wa usalama wahe homjo hahe mwana wa Colonel Azali Asumani depite wa helejera kabati nrabo wasingani wa mji mtukufu mtikubali kabati mrumbaba ya tanga bafikrambi abadan ama bandhi ya parti serse wanazijana hawando waduhazi yani zehakli za hao gazenda uhule kwa tufikiri homroho kwa tufikiri ino daula uhisa abenge gari tosao si Tropic FM ngari tosao ziazma zarengwa no mji mtukufu wa Mbambani ufoma mji wa Mbambani ikaongwa jo ujuzisa ezinu hazijuaje ezinu ya ngwambiando na mkemakini ba inde hambu ya hatu na mkemakini ba Tropic FM yinu yohanza injia haini mbaba nifanya zi investigation za husu wa ukweli ila de manarunongo mwambiani haruma zi engineer kiza hatuka kuzijo huja zijo kasiri kuzijo tsataya studio kadwa ze micro za Tropic FM gazi pepe ya unuinate de la République ya Singani asihazi hauhusi shwari ya uhadile la dhumuri mikeni ze haki za kibinadamu ila volonté au kaya irejetewa konferansi la haruma miji bandhi za miji owarambia ndawo wao ama iwakinishi haukangwa ibalonda Mbabali ihisa amani na usalama dedua riwambao parti serse ya Singani wa Komori kwa tina wahunda wazini wane koordinasyon ya hambu ngwanzao wa kengwa jihosao hosonima emazef nangam aminu kase trotar unrudi ni mwambia nikarailinga mina muobano na baadhi za mashababi wa Singani kao ngwanjao haruma mipaka huonisa amani na usalama ngarjo njia ya mahala mjia ngarjo njia rijue rinanue rimonisenka omwendo sindaunu siasa side namna inu hatesha hao washireme mru wa kadara ya haju mru wa haju wa mtuwa keti Msingani karna ujo mvumbu abana bahari kajala bwana ne parti serse izo mambao nizo mafanya nizo pia na mkemakini watu wa mwananyao uka hahundana na daraja ya serikali shayeti Msingani ila tinongo ya Singani yo lutoro muo kama nao ze direction mahala zili yo na mwanao wandikangwa stere hiu kamna ujua urenga wa mji mubadili na parti kamna ujua urenga wa mji mubadili na parti kamna ujua mrenda ensinu nywandu mwahimilia ya mhuwa hedaula Colonel Azal Athmani mfigiriwo haruma parti sese mbadili amishoze ndema hizo zozo unika vision mbadili nensi ya hambu ingazo yenshi amani na usalama unubabiri wenchi karjabasu ile daraja inu
amini ukae partinu eka colonel Azal Athmani kati kena uyenshi e parti serse na mrentile fijo mtimanise wa hambu mtimanise miji na udovuli ya bonti Nur El Fatih kwezi son excellence hubaliwa ni wananyuho baadhi ya hao washashi haugo wenji wahamba nrabo wafanya nrabo nyide mwatorambi ya wanyi ukajuzi mhisa mwone hawa baada kamjalaha wa mjasingani nyide mwatorambi ya vanu wanyi nyide mwatorambi ya sisi wanyi ya fataho ya razako ya Mwenyezi Mungu irimrede hukaya mbesha na mesaji baada mrambwe hawa ukanamzie mfaume son excellence ya tije beha waibadiliha mesaji ya handa ni mwibeha wandu wakabo pare juu nyinyi wandu wahi parti serse mwabeshe wandu wakabo pare juu wafuni mamjibo njia usingani ya coordination ikabo ya delegation ikabo ikaulinda ya mwana wa fakhamata rais colonel Azal Athmani son excellence Nur El Fatih ngabo wa mwambiani ukaya ngari joha suire nyide mwatonambia nyinyi nde mwatonambia message ya bili e situation ibadili ya msirini muhisi na yotia yibwe ka rais harame demi-tour yotia yibwe ka chef harame demi-tour haukaya weidhamana wabavu weidhamana wansi weide wanzo ya rilele mbe ha message ya bili osoni mo wandu wakaya bofuni mwamjila kunjia singani hukaya ye hawaibadiliha mwasirewa ni wandu yabo ka ngari asirewo Nur El Fatih urenga mrogoziwe kwezi mtukufu son excellence ngara sirewo ngari aminiu kamna ujo utangaleo mje mriti harumatabu na mashaka gebidu mwanswime bata sisi mji hau garjo urenga zi azma za hatu ili ribenuwe zenogozinu wake ukweli na amani na usalama shaka mna ujua mwaswire kabati mji batiyo buskilaji kabati zinu nabao banu zinu wakomori mrangali yao na nyinyi mjokodi mhebanu wafanye konferansi ila do atonambia wao aukaye hawaibadiliha ah oui la patrie kana ujua toransi ende kana ujua toransi mjijao comme ça ngari njiyao batu ngari timbao ndami haundani namke makini na sisi rijohanza muhundo rijohundao wananyasi wahe parti ya singani ya serse rijohanza kabati ulo vunjifumuo sheko mwendondo huu fi kulubil marad yani miyom tosa na salam joto akaze nogo ngebidiu wakomori wahisi wakomori wakubali ehambu wa amini ukaya ngaranzo rimanisiwa ni baadhi za hoandu wa parti sese baadhi ya mijia hatu msikiri mlao mumji fulani ukamana fulani harongo wajao hauja msikiri bati mwambia nike konferansi ya bira juzi mji mtukufu wa Mbambani ya hambu kwa jajuliziwa sawa no mji wa singani homjo omswalie juma amjorambua leda holinu kamjorambua kalinsinda hola leo Tropic FM linda hola wana na wandu wakati mjiba ya Jauhari Muhammad Abdul Karim kadha wa kadha zonga siotere abonga sina maîtrise ngari aminiu wanu ni warongo zao warumawe daula inu ngwari juwao rekanga simanga rekanga sibanu ngari na muamini
Yani si matangazo ya leo sisi miongoni mwa vijana wale watita rume matangazo yao tabali wa mdongo kitangazaji karna ujua kana baraka ikamdu mwanzo yezi yano mabahanu hauyanikiwa rumia ze taratibu neze swanaya neze fikra uamini uambie mruka banunjana wandu rumia ze taratibu za strategy si umambiani wakati mwinji kaiziketi unu iziketi hambu si umambiani ngaru shukuri yao Mwananyasi et directeur wa Comor Telecom son excellence Dr. Remy zehazikangu zifanyo haruma Comor Telecom nano mwendo yendao haruma leba vulinu ngujo yasaidie baadhi za wandu ikao haruma le geralinu warajisa hama son excellence Elamine docteur de wahe environnement directeur wa environnement hamade yakabanu sundi gulamu basi Mwananyasi woi ya directeur wa Comor Telecom rimhishimu wa mwendo yendao no nezehazi yazifanya haruma le shirika no mwendo yendao haruma le bavu na utsaha yafanye hazi garim aminiu garim shukuria sisi Tropic FM na humombela dua ya wasili ya mana ya jia rohe hebindu no mihono maudu beja daula nyindwaji bahe ya hunde hasi shakena ukiri kwezi watu kufuanzani tukalewe inu mhime baadhi ya wandu wahimeka sirilewe jeshi sirilewe abanga mjofanya ndongo ba umbe fanya mzaa le jeshi atside namna ino side namna ino amina uyakinu ka elangaji hauo mjio rasmi ya rume siasa wa Nuru El Fatihu yotside namna ya hamba side namna ino msiminye Mwananyasi msiminye Mwananyanyi msiminye lidori woi Nuru El Fatihu banga mwambio nrabo ngamfanya nrabo ngamwambio nrabo bandhi ya hanyu kamna ujo peje miji na mwandema waone zambambani kamna uzo declaration zifanywa na izo pia ngaranzori habili banu ritawe ukaya mtsimane ebo hambu mtsimane be parti serse e bandhi ya hao ele jinji e zinji izo honda wafitiniane hao wambe jao yode zinji za hao njamba pia mbulio wanazijana walio harume parti wanjia nyumeni warajise daula warajise ze fikra anizahe emana wa Colonel Azal Athmani wamrajise bangwao watiti ngwao washe ngwao waume ngwao haruma sheisi wa shambushini ngwao shagabo baadhi ya hanyu ikawa mrate aji mrate siasa mrate maisha kamchuta hamuono wanazijana walio arme parti serse waehambu wahemiji hauka oo wajana mbina mru waja utaha wafanye dialogue ngamwarema indema na mwa yaho baya harumwe baya ilani hale nyoruma hiyabanu watukufu bado kaje yambao kiba ambe seshu bejangu Yusufu asema ku grand table ngao yabo ngo jojwe mana ile kibalo waraba mfaume ba wara ole kiba mbala beka kwezi mwenza shongali shiba zode za hundu Wananyasi haukawa wao wajila umu ngwarambi yao ezajiri juzi hata wasili emakatiano awo ikawajibu bangu ndege dakika ni makinishe sheisi wa tukuvusha hambu ni makinishe wa mji mtukufu mraji wasingani rangu wazee rangu makadra rangu watoto gabongo anazijana ritikubali rimanisiwa
ritikubali rimanisiwa ne parti serse sheitendo amrudi ndejei banu sheitendo ashajiri juzi kabati mrumbaba kabati mnaijana ya panga ndongo hamadezi kabati wajomba athari shanda oa warile kiba wajiheza okao ngarendore wa parisa hamzima hama kalma yabo lazimuri mikeni ze haki zinu lazimuri moniseni omwendo renda awo batu ngari amini ukaya kamna ujichwa ngari amini ukaya amani ngeje upepea haruma omjua singani ngari tawasali unamwe amani pepea haruma nsia hambu patike miji wajo umana patike wandu wajo vurana ri amini kayensi ipepea hawema na usalama sha ye parti serse ya hambu ne parti serse ya singani obahanu renda obanu nambadili omwendo nambadili ze fikra nambadili ze nrabo bahanu rujuhum sihani banu karnahum lejezani namruna amini ukaya bangabo si wanadamu kosikardo shangazio hata karrambu wa ukayo haki jobanu karrambu wa banu ngabanzo babire khinyi karrambu wa banu ngabanzo babire dhulma garjo denos kenao kiro mjua singani so jaurenga urohorwa ani jao haparti ikao parti yo maudi ngendo ya hisi mrabu wao ukawakati ezinji harumensi inu ya mbu yezinji sikarla wa discussion na sinele bavu ezinji mrambu wao nyinyi mwana wasingani mlio harumai parti sesi nyinga mrambu wao uka ezinji sikarla wa shasi ujiunda badima riferesheana ritoso haukasi wandu wa badima amwambioni wa Komori watukufu mdojua singani hunuda huu wahambu Mwenyezi Mungu hakaubeha zaha en 77 le 5 avril wa mwezi rendora ugabili huo ya fatahu ya razako have hasingani haono miji minji kumena mililio have hasingani izo kajazifanya bure rirwagwa yenema Mungu ya ribesha kallo tibaya ngarishinda nao na wandu bukoja parole ndo hatamba nongo hata upepo ngarishinda nao izo pia fanya Mwenyezi Mungu ustaarabu ngasina ezi rikana ezi ngartaho ezi riboho ezi izo pia ngaziho mjini ilmu wana wasomo izo pia ngizo mjini na mwanzo mji mdo mji wa nyumeni wa hensi ya Komoro singani surur garjo fas babu do mchiuni hata zenyuba rilala zinyuba za nyumeni bwa Komoro mrangali yao ya salam riundu wana wasomisiwa ona en 98 bwa Komoro mrangali yao zebaki zatolo akatezi ataki baho na zioni wahunda na masio na bakizi njisingani ba wasaya ngabo Mwenyezi Mungu wakhtari muna warehemu nga wasangwa wa maisha nga yatimu abange tsikanzani onise ukaya ngamsio banu nimbushureni khairi na salama na mkemakini bo singani mlio bonze na unundani na mkemakini bo hambu na mkemakini bo miji ba gejoba wandu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.